Ngithathe lethuba ngibonge bakwethu nginibingelele ngiphinde nginamukele mosaqala ukungena ohlelweni lethu sicela ukuthi uwenze njalo ulike uphinde usubscribe wenze njalo futhi nangokukhomenta bakwethu indaba esiyitholayo la sithola indaba zokuthi ubaba uMabalengwe uthi bakwethu uyabonga kakhulu ngemisebenzi yezinyanga eziwenzile ngokuthi zinxazulule lodaba lwakhe aphinde futhi axolise kakhulu kubantu abathintekile kubalandeli mengaba ukuthi khona abathintekile kodwa ke yena uthi ubengalwi noDrKhehlelezi qha ubembonisa njengomfana njengoba embone engathi usephuma endleleni hayi ukuthi mhlambe bebexabana yena uthi akaxabani namuntu yena akwenzayo kuphela ukuthi akhulume lokho kuyiqiniso uphinde bakwethu wabonga kakhulu na kuDr TV ngendlela abakwazi ukuthi bayilungise ngayo le ndaba futhi uye wathi uyabonga nakwezinye inyanga nakuwo wonke umuntu oye waba ingxenye yokuthi lento ize igcine ifike ekugcineni kanti ke bakwethu besigakatholi ukuthi kanti yena uDrKhehlelezi uphawule wathini ngalolu daba kodwa ke njengoba uMabalengwe eseshilo bakwethu ukuthi lokho sokudlulile kanti yena ubengaxabani naye uDrKhehlelezi qha ubembuyisa endleleni njenganomfana kodwa ke sizozwa kuyena ukuthi uDrKhehlelezi yena uzophendula athini ngalolu daba mina bengikuphethe ke kwanamhlanje bakwethu kusaphelile ke sizozwa ngani kuma comment bakwethu ukuthi nina luthini olwenu uvu ngalolu daba ngicela ningibambe evideo elandelayo ngokuzayo.